Statt Gohan, Goten und Trunks zu retten, die eine Hilfe im Kampf gegen Buu gewesen wären, nee, einfach die zu retten. よかった間に合ったかオラたちは間に合ったが地球やご飯たちはカカロット貴様なんでこんな奴らを先に助けやがった。地球は消えてしもうたよ。コッパみじんじゃ。地球が消えたって。はは、何を言ってるんだ。あるじゃないかここに。あ、そうやっとわかった。こいつは夢なんだ。はは、そうだ、夢だよ夢。カカロット貴様はあんなバカの代わりにせっかく助けた仲間を見殺しにしやがったんだぞ。もう地球も死んだ連中も二度と戻れない。頼みの綱のドラゴンボールも地球と共に消えてしまったんだ。何ドラゴンボールなんで地球にドラゴンボールがあったんじゃ。あれは真面目なナメック星人だけに許されたいわば反則技みたいなもんじゃぞ。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラゴンボールを作ってると思いますよ。戻れますよ。地球もブーに殺されたみんなも。ナメック星ですか。私ならこの海王深海と下界の星々との間を瞬間移動ならできますよ。いざご覧なさい。粉々になった魔人ブーが元に戻りますよ。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう一度合体すればあんなの楽勝じゃろ。はい。いやそいつはもういいよ。やっぱそいつはさオラたち向きじゃねえんだ。自分一人の力だけで戦えてんだ。あいつももう合体してねえんだし。よく言ったなカカロット。それこそがサイヤ人だ。Seit wann kann Buu teleportieren?ひえなんであいつがここへ。あの野郎さっきの瞬間移動を見てあんな一瞬で技真似やがったな。 Die Bewohner vom Planeten Yadrat werden auch beeindruckt. まあいい。どっちにしてもやるんだ。ここで終わらせてやる。頼む。みんなを連れてどっかの星へ行っててくれ。はい。くそしょうがないやつらじゃ。この海王深海はめったなことでは壊れません。思いっきりやれ。頑張って。あ、しまった。あのサタンとかいう人間を忘れてきてしまいました。かまわん、ほっとけ。よしどっちから行く。決めようぜ。じゃんけんぽん。よっしゃーイエーイ。この目で見せてもらうぞ。スーパーサイヤ人3というのを。あ行くぞブー。んあ寝てやがる。やろうなめやがって。いよいよ始まる。全宇宙の命運をかけた最後の戦いだ。行くぞ。
Okay, wie geht das eigentlich nichts mehr? Ich dachte, wir lassen mal ein bisschen reden und genießen noch ein bisschen Hintergrundmusik und überlegen, was wir also gegen Bu ausrichten. Dann machen wir erstmal den FX-Blatt, komm. Ein Kippu reicht, ganz ehrlich, aber nicht 4 Stück. So. Da ist noch einer. Oh oh. Das kannst du laut sagen, Son Goku. Aber ich genieße erstmal einen Kampf und ich hoffe, ihr auch. Er ist Fan von Rock'n'Roll, kann das sein? Ah, die scheiß Rollattacke. Die fand ich schon im Anime so nervig. Uah! Nein! Ah, er unterschätze immer so eine 5, nicht 4. Nein! Mann, wieso kann man nicht bewegen? Im Anime hat's auch geklappt. Das ist nicht den fucking Ernst, nicht schon wieder so ein Move. Oh, Alter. Beinahe platt gemacht. So, jetzt reicht's hier aber. Oh. Und schon wieder. Ich kann den Scheißteil abwehren. Keine Chance, ich komme dann gar nicht raus. Ich block einfach mal. Da muss ich irgendwie gehen. Sie haben so gegenseitig auf die Fresse. Ja, da hat ein bisschen was. Nein, scheiße. Oh, ihn schon wieder. Komm schon, ich bin doch das super geile Kaubomber, das alle platt macht. Reinwald, Reinwald. Das stimmt, er ist nicht schlecht. Haben wir Ryuken abgewehrt? Wo gibt's denn sowas? Oh ne, da quatschen wieder. Warum müssen Feinde wie Freezer und Bu eigentlich immer so pink drauf sein? Aua! Ist unterschätzt von der Reichweite her! Hilfe! So geht die Kamehameha. Aua! Oh oh. Boah.
なんだ。 Du kannst dich winden, solange du willst. Ich mach dich platt. Und die Story von Dragon Ball Z Kakarot ist bald vorbei. Ah, nicht schon wieder. Nein, der Quatsch schon wieder. Komm schon, ich muss irgendwie hier raus. Er muss doch gehen. Ah. Ne, okay, da komme ich nicht durch. Finish! Kakaroto すごいやつだよお前は。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭にくるぜ。戦いが大好きな優しいサイヤ人なんてよ。バカ野郎、こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。Das war so eine epische Stelle, sowohl im Manga, sondern natürlich im Anime, aber auch hier. Wo man sich natürlich nachher noch ein bisschen fragen kann, warum ging man wieder bei Dragon Ball Super ein bisschen anderen Weg, wobei bei Dragon Ball GT ja eigentlich, ja gut, anderes Thema. Aber ist schon geil umgesetzt, muss man einfach mal so sagen.ちくしょう、あの野郎体力を減らしやがらね。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。1分間ぐらい気をためねえとブーには勝てね1分間だな。1分間俺がなんとか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。え。1分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。切り札はみんなの元気玉。孫悟空最後の一撃。いいか、おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。消えちまうんだ。この世からもあの世からもおめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし行くか。Die Erkenntnis ist immer neu, dass man zweimal sterben kann. Ich kann mich erinnern, dass im Anime war das irgendwie anders. Vor allem war das Gespräch früher schon da.
ging es irgendwie darum, dass Vegeta, wenn er stirbt, quasi als Bösewicht sterben würde. Und deswegen ja sein Körper zerstört werden würde und so und seine Seele irgendwie gereinigt wird und so. Das aber, dass man mehrmals sterben kann, der ist mal neu. Man komplett ausgelöscht werden, ja, das kennen wir, aber das ist eine andere Fähigkeit. Und macht er auch den Quatsch. Was zum Henker? Was ist überhaupt für eine Darstellung? Da kann man es einfach ganz anders. Ich bin gelähmt. あいつ殺されちまうぞ。 Also wenn du mit Sterben Bu meinst, dann ja, der wird halt definitiv drauf gehen. Hab doch nicht Vegeta-sama. Als zweifacher Super Saiyajin. Oh, hat aber guten Schaden gemacht. Bei mir leider auch. Oh man, schon Süßigkeit, die sich bewegen kann. Das war da zum Teil anders in gewissen Spielen. Soll ich jetzt bitte mal abhauen? Kamera bitte, richtige Perspektive und so. Ah, danke schön. Oh, das war knapp. Alter, Vegeta, sein Level. Es lebe Big Bang Attack! So, Level 70 geht's aber. Jo.ブー！黙って見てたらいい気になりよって、この全世界格闘技チャンピオンのミスター・サタン様が成敗してくれる。決まった。夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。ん？どうしたことじゃ。こいつは。あの太っちょの魔人ブーはミスター・サタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。お前嫌いだ。サタンいじめるな。ブー！しゃ！カカロット、今のうちだぞ。まだか。まだ気はたまらんのか。
気をためるどころか普通に戻っちまいやがって。ちくしょう、死んでた時は全然へっちゃらだったのに。やっぱし生身でスーパーサイヤ人3になるとやたら気を食っちまうらしい。参ったな、さすがに参った。